Primero si Chris, Mr. Chris Asagra. Taga Rizal. Taga Barangay Rizal. Melvin Riomales. Ikadua, amo si Melvin Riomales. Taga Sabang. Taga Barangay Saban. Sina ni Katulo. Nandi. Si Nandi Perillo. Taga Ilawur Sur. Okay, salamat. Okay, thank you. Okay, award. Okay. Third prize. Mag-i-receive po ng 2,000 pesos. Ako po si Joseph Renolaya. Taga Seno Noy, taga Sen. Taga Talungog. Alungog, okay. Hello po. Apa tiniti? Okay. Congratulations. Congratulations. Okay. Second prize. Ako po si Rico Falcon. Taga San Juan. San Juan. Second prize. Second prize. Okay. Congratulations. Mhm. Third prize. Di man gayon. Di man. Silvio. Taga Calpe. Amo ka di kang bagong champion tangwana. Champion for 2009. Champion 2009. 2009. Okay. So iba nag-receive ning tig for 500. Amo so consolation prize na to. So ng mga nagsali na hindi na nanggana. Okay. Okay, ang nag-recibe ng consolation prize, amo sinda Ariel Ratso, Rafael Rional, Regional. William Benlayo, Amo ka di. asin si Rolando Reliama. Okay. Tigi 500 sinra. Nag-recibe ng 500 pesos na consolation prizes. So mga nag-recibe tabi ng premyo, paki-recibe tayo, paki-pirma tabi sa acknowledgement receipt. Okay. Pasalamat. Okay, pasalamat po sa mga sponsors. Nikali sangarani ka na local government unit sa Bawas. Asin ang Municipal Agricultural Service. Kami po nagpasalamat sa mga sponsors. Si Mr. Greg Conde na mo ang nag-coordinate. Ika na pag-solicit no prizes atin pag-award second prizes mga nangapon. Okay, under Angko Inc. Amos na kita, was nun. Okay. NGO. Amos na kita, was nun. Under amos na kita was nun Inc. incorporated. Yeah, as an NGO, Thank you buwas. very